أكاد نغلق كما ديما ذوك حريش ويسين بودا ولا حريش مزورو غا فيليكس شدن غا في السكسو مي يكشم دي باتريمون يونيفرسال ايماتيريال غا ثورا اشو كاين لا دوال اشو غار ولا شوالاكي باللي سيت ان بلا ايمازيغن بلا دو مغرب الور كو مدينه المغرب ما تمستي سود من لا جيوبوليتيك انا في ذاك ديال السكسو الى دي ليجيبت الى دي النيجر وتيكارا ممكن كاع الور كو مدينه السكسو ايمازيغن لي بربر انا في ذاك اللي ذاك ذاك ويذ يخدمن سكسو القضيش ريم دوكالنا غتصبو ديك هنا بلي كي لا قضيه ووال ولا قالت سيدي السوسمي غا فاش تاكينيا ثلاث مسات اللي ضد غناتيك نزمات نسقار جدير سمسات ذاكي دي فرنسا نزرات بلي السوث اللي وكل اللي غتصغر ثلاث نتاع عرفت الور كو ما ثمقلود لا لونغ بارلي ذاكي دي فرنسا لا لونغ بربر سي لا دوزيام لونغ بارلي ذاكي دي فرنسا سادي توجور وغور اسك البروبليم ذيك غي قلا سي كون صاوض راه الصوتنا لا سي ان بروبليم دوردر بوليتيك que c'est les États et des Voilà, par exemple, les implications de cette politique internationale. Quand tu es dénué d'État, de pouvoir, et donc tu es soumis à la volonté des autres. Dans toutes ces variantes, c'est la deuxième langue parlée par des recherches, c'est des linguistes qui le disent. Yassine, que nous saluons à l'occasion, elle a fait récemment une contribution dans ce sens. La langue berbère est la deuxième langue parlée en France, après le français évidemment, et bien les autorités françaises privilégie l'enseignement de la langue arabe. C'est-à-dire, imagine, dire ou c'est ثمورث بعرفن أدفنا راون سنة ظهرن لما قران تعرف. Comme par hasard, les trois personnalités françaises qui ont en tout cas insisté sur cet enseignement de la langue arabe, il se trouve que soit c'est des juifs, soit c'est des berbères. Youith Najat Vallaud Belkacem, c'est l'ex-ministre française de l'éducation nationale. Thouran au Sénégal, Jack Lang, qui est président de l'Institut du monde arabe. Amzouni, il a le monde arabe. Thouran de l'UNESCO aussi, il a des Français. Thouran, nous إجلان ذي الغربة نوساد نسعى غزار نزرع مي الريش خاطر ليميغراسيون كابيل أمازيغ en France elle est ancienne. Elle date de 1870, de la première révolution en tout cas au Tchad. 905. En tout cas, et du Sénat de France après la rébellion de le Mokhtarani en 1870. 1873, c'est des déportés. Voilà. L'immigration interne, de 1901 1904, il y a la grève des États dans le port de Marseille. Les Arabes la main-d'œuvre, ça commence. C'est 1909. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont débouché, c'est cette immigration kabyle ou berbère au fond en général qui a débouché sur la création de l'étoile nord-africaine en 1926. Et donc, aujourd'hui, cet enseignement de langue arabe aussi pose problème en France. On n'attaque pas la langue arabe. Cela veut dire que France, elle persiste, elle insiste sur ce mythique empire arabe de la France. الدولة تزايرتنا الدولة ماروكيت إلا كان نمحو تقسيطا كين تمازيغ خاطر ما إلا كنيت دنا لنا ما إلا جيوبوليتيكمون تمازيغ فاند يفاند وذابوين سنا الجهدين ذي فريق ثوقفة هذه يسعوا سي لي زامبليكاسيون دي فرنسا. اسك زماد هنا اماكن سي لا فاس دو سيك زيكنير سوفرانتي ديال لافريك دو نور باش تصير ذي نسلم الا كتخدم تعرف ذاك ثورة ديال فرنسا بور كومباتر ليسلاميز يفونسوني العرب سادير شغل اماكن اون برون با دي رياليتي اكن لانت
وكانت تنقاب لكن هو الحال السبوه ساكينيه لا دوزيام لونغ بارلي دي فرنسا تو ثلاث تمازيغ اطاسي مازيغ نيكنا ذاك اذا تمازيغ تتسوى غازاليس اون بليس ديرناتيك ميم دي ثموره الجزائر تنط بليك تمازيغ لونغ ناسيونالي اوفيسيال دي الماروك لونغ اوفيسيال دي لا ليبي بيان تتسوى ديرناتيك اوفيسيال دي لا تونيزي نسربها ثالثات بوركوا با مي الشغال سات استراتيجي بوليتيك تنزيك تكمل ولا ذاك دي فرنسا. Zakaben, il y a quand même, on a parlé de la géopolitique, tout ça. Il y a France, il a beaucoup de relations économiques avec l'État algérien, tout ça. Automatiquement, la politique arabo-islamiste, donc qui s'appuie sur l'arabe, l'hier, l'islam, ainsi de suite. Donc, c'est ce mélange-là qui dicte en quelque sorte, quelque part, sur ce plan de la langue, dicte à chaque français. Il dicte. Tu comprends? La réalité, quand tu vois les enquêtes ont été faites, que c'est de berbère dans ces différentes variantes, qui est la deuxième langue parlée en France après le français. Tu vois, donc français, quand elle fait sa politique, elle ne la fait pas en fonction des réalités. En fonction des intérêts. En fonction des intérêts politiques et économiques d'État à État. Donc automatiquement, tu as fait chaud, le problème avec les économies, alors tu as fait vous avez suivi le discours Macron quand il a parlé justement sur cette question de langue, l'enseignement de l'arabe. Il dit oui, c'est une langue, on ne dit pas le contraire, c'est une langue comme toutes les autres, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais on ne parle pas de ça. C'est-à-dire, ما تسمى ميال une langue. Non. لاينا كيف توك. كزرف وكذا كل يوم ثمازيغ ثنا إذا قد سوا مكانيس أما ذي ثمورة تمازغة أما ذا كي ذي الغربة ديموك سي une deuxième langue parlée إلا قدرنا ثي كتسوا مكانيس tu dois la prendre en charge. C'est dans le chaponais arabe. فهمت شغل تي discussion avec les partis les états partis c'est les états qui proposent le dossier c'est pas les peuples qui proposent فهمت alors le discours اسمحي لي الفقراء ولي وفاء في الديسكور ما quand il a fait son discours يدير خيرة تمثيلية والله peut-être une dizaine de personnes تهضر ذاك دي فرنسا il dit oui telle langue تمازيغ c'est du derrière ou du derrière ou تمازيغ mais tu comprends donc parce que est-ce que le problème derrière c'est que ماشي ديك الريغل لا خاطر nous avons pas un rapport de force هذا oui ديالنا نجهداوك نروح ما باش نداكل ان سو ان لو بيان سو يون on doit peser sur le plan politique داك فرنسا ان سو صوتنا يجهد مي دينا يثورني الشيز bien sûr ندوكلار كون دوكلار شكل هضر كثر كمان est-ce que derrière روح حبيبي ثلاث ذوكليا إلا قهاث إلا وين غنسرن إلا وين جنخوص ماذا من نغنى ماني نفكاش طحثي ثاني يماننا نفكا خطر مدنو غال سامزروي مدننا اللي طوال نور افريكان c'était une majorité de Kabyles qui ont fondé ce parti politique indépendantiste, c'était le premier pas. Bien ça, la nation d'Arab, ça, la nation مسالي الحاج سالسن تقارو bien مسالي الحاجة سميت فم قيادة الحكم يرى l'idéologie arabo-islamique comme sous-bassement de ce parti indépendantiste qui était le HNA et Gouralen le PPMTLD et Gouralen le FNN. Et d'ailleurs, il a قد نسميتي باللي ذي 49 ثمثال 49 ذي قبايليين ينغان يقف كان لامار باش هذا نغني قبايليين النظام ثاكي تم زوالو وثي سنة في فرنسا وغدا تحملها فرنسا وتحملها مازيغن فرنسا وتحملها قبايليين و 1929 لا ريبوبليك دو ريف اسمي الخطابيه ذي ماروكي يخدم لا ريبوبليك دو ريف لا ريبوبليك تامازيغ ثام زوارو ثقم زوار زرا ظالوا يثيوثن لي زافيون 1919 jusqu'à 1926 تحفاس 1922 jusqu'à 26 يثوثن 19 كومون الا ايتي قماراتاس فوالا قماراتاس مي انوا في رزان في بومباردي
ben, c'était les autorités françaises. C'est l'armée française et espagnole, avec les Espagnols qui ont bombardé le roi, la République du Rif. Parce que commencé déjà الخطاب باش c'est que l'anthmura l'antsvat mura qui starfas la République du Rif. À un certain moment donc il commençait à يتسالي دساون donc le royaume حسني من سنمطرن سونا سي فرنسا تشكشميماني c'est comme l'Espagne c'était à côté donc الزيناس فرنسا الاسبان كل ورهم باش يكون ضرزن لا ريبوبليك نعبد كما Il premier conflit entre l'Israélien que Amar Mesh. De Wagir. Amar Mesh, il soutient un peu la République du Rif et on a dit il ne voulait pas prendre position. Donc, la nouvelle étoile africaine. Donc, c'était en 1931. Le conflit s'est évident en 1934 parce que c'est le Hadjismik, la Suisse, Israël, Chaki, Barcelone. Donc, de l'idéologie nationale, Zaymis, on bat Sina, à Marimesh, justement, il y a des Miguel, qui nous a la Rézoran, nous a la Koulish, ou Tsawal, effectivement. Mais il y a eu une prise de position sur le truc, le soulèvement du Rif. Ils étaient attaqués justement par la France. Très bien. À Marimesh, il a pris position. Parce que ولا حديث نو لا لا تحدد لا مسير الحاج جيبوتي دوينات كومون سابونا نث ولا لا صح اسمه ذا مازال نسيت كونات Enfin, nous ici, c'est voilà. Non, le sujet parce que France, historiquement, elle ne porte pas dans son cœur la culture amazigh, l'histoire amazigh. L'arabisation de l'état civil en Algérie, c'était ça. Une anecdote au Sénégal, Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing يموت وسنة ذا سلوى يقدم من فرنسا يسعى قجون. زعما كيفاش يسميو قجون ناس؟ جوغورتا. يقراص جوغورتا يقجون ناس. أتولي ذا شو بازالي فرنسا يتسكي مزيغان. دابور تبغى تعرف ثاكي كان تتزون ذي ثمورت الفريق ثوقافه ثاكي تمزور وتيسنا تزرى بلي ذي مازيغان تيدي سوفون سي الفريق ثوقافه تزرى بلي دايور اباري 56 لو كونغري دو لا سومام اون كابيلي اورغانيزي بار دي كابيل بار عبان رمضان. Eh ben, la guerre s'est intensifiée en Kabylie. Il y avait l'opération la Bluette, il y avait l'opération Jumelle, il y avait l'opération L'Oiseau Bleu. Toutes ces opérations ont été menées pour affaiblir la Kabylie. Et en 62, مثل بوين الجزائر ثيمون ننتينس بومدين ذوار فايس إماخور نوجدان لان ذي ماروك. Il y avait dans les accords d'Évian, les France doit protéger les frontières contre باش وديك التمراره عسكريون نبومدين اي بيان فرنسا فكلياس نافريد يوارفا نبومدين ياكل بن بلا باش تزضمن ماشي كتلياس نافريد اللي كان سيرتا ميم السلاح في كياس السلاح سيرتا مو كفاس ميم تعاوني في كياس سي اكزاكتومون دايور سي سكون ابل ا ليبوك لي داف لي ديزيرتور دو لارمي فرونسيز ميس جينيرال دو غول يناثي دون ان بابي لي داف لا افون لي داف سي 1957 روحنا لي داف قالس لي مارسيان لو 19 مارس 62 يدفغون كونت il a été signé non لان وذاك اللي ديزيرتي سي لارمي فرونسيز 58 من دي تونس ومن بعد بومدين جوستومون يسند في اللسن سيتي سا سيتي سا 19 مارس لا لا bien sûr. Et ben France elle a tout fait pour que le pouvoir échappe. C'est ça. Exact. Au Kabylie, allez, on n'exagère pas, aux véritables révolutionnaires de ce pays. Aujourd'hui, notre problème, il est avec les États, les dictatures nord-africaines, avec la France aussi. Hein. Ceux qui se plaignent à France parce que quand on est France, bien non, France, c'est الدولة للجزائر. أنا سبوسن ذي قدام الدولة. Et d'ailleurs, avec il va reprendre la contestation politique, puisqu'on y arrive, il faut qu'un remodelage définitif de cette contrée qui est l'Afrique du Nord, et notamment en Algérie. Il faut une refondation politique dans cette contrée et que l'entité amazigh, l'entité kabyle doit avoir droit au chapitre.
Très bien. Oui, qui a donné le là à l'appellation l'Afrique du Nord arabe, c'est bien Napoléon. C'est le royaume arabe. Sa politique arabe, il a fait une déclaration en 1860 où il a prononcé l'empire, ce n'est pas un empire africain qu'on fait, c'est l'empire arabe. Il a dit que c'est un empire arabe qu'on est en train de monter. Et c'est de là que c'est parti toute cette politique de l'empire ottoman دينا فرنسا كنت الانجليز قالت داك انت وكانت خلقنا يونس الفرض قالنا بروجي تاع مقران سي كريا ان اوتر امبير سي l'empire arabe ديفدو سي داماس à la base de l'Afrique du Nord et c'est pour ça qu'ils ont encouragé la politique de l'arabisation. D'ailleurs, Winnie Glenn, la tête pour la politique de l'arabisation, c'est un Français, il est français, il est d'Égypte, il se peu importe. Mais de toute façon, c'est Napoléon qui a lancé cette politique arabe. Donc, ils ont obligé à créer des bureaux arabes, à encourager pendant la France, c'est même une bourse. C'est une bourse. Il y a des archives. Il y a des archives écrites. دابا كاين الزمار اسبوسا يوكل ان سجهد الصوت لنا يوكل ثلاثه تمازيغ وذا حمل ثلاثه تعرف نوضح ان وكل تكشب من كل الى كان نوضح دابور نساع التصيدنا لو رابور دو فورس يدنا يقول لا لونغ بارلي سي لا دوزيام لونغ بارلي دي فرنسا ماشي ذي كل ديالنا دي روميني ذا ديالنا مي امكن الصوضاري وكنا نصر الصوت كينا وسلم ذو ثلاثه في غارفاز دي فرنسا سي الجهه النظام ديال لان ويقاذنا اما كنستحنس ثلاثه نسن تروحون ثورا يديروا لنا ذاكي لا كوميونيتي immigrée en France ils sont cette communauté est victime de ces enjeux politiques. Tant que les États d'origine, c'est-à-dire les États nord-africains, considèrent toujours comme étant l'arabe, comme élément dominant l'islam comme religion, et donc ça implique automatiquement ça des répercussions dans l'immigration. Et la France, ça l'arrange. La France, ça l'arrange d'arabiser cette population. Cette population qui est à la base française, mais qui, on doit la couper de son élément, de sa racine amazigh, et la faire fondre dans le magma arabo-musulman. C'est plus gérable pour eux. مازيغ ولا شا موفمون امازيغ يخدم البومبا دي سان ميشيل يستضغط باش كاين فرنسا غتاكواذن نو مي لي اسلاميست ils ont fait des bombes bien l'état français pour gérer ces questions de terrorisme. On récupère l'islam des caves, c'est ce qu'ils disent, l'islam des caves. On va faire un islam institutionnel. C'est Sarkozy qui a créé le CFCM, le Conseil français de culte musulman. C'était Mitterrand ou Chirac qui a créé l'Institut du monde arabe? C'est Mitterrand. Voilà. C'est le seul pays au monde. C'est le seul pays au monde un institut de monde arabe. Alors que le monde arabe il n'existe pas réellement. Voilà, c'est Francis c'est ça qui n'a foutu. D'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier c'est que le monde arabe c'est une création de la France et de l'Angleterre. Absolument, voilà. Absolument. Même la Ligue arabe en 1945, c'est une création. D'ailleurs, je reviens juste un mot Kamel pour ne pas l'oublier. En 2018, il a commencé cette histoire de Couscouza. Il y aura le patrimoine universel. Il y a une archéologue, une anthropologue américaine d'origine marocaine, Smith Hélène Agon. Il a قنغر ثافرات سيستوران et Audrey Azoulay, l'UNESCO. Toutes les données archéologiques à ce sujet révèlent que la préparation du couscous du Nord précède l'arrivée et l'installation des Arabes dans cette région. Le couscous était un élément de base de la population amazigh établie pendant des millénaires dans la région, allant de la Libye à l'océan Atlantique, couvrant la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. La notion de Maghreb que l'organisation UNESCO a l'intention d'utiliser pour désigner ce plat amazigh
est de provenance arabe. C'est un mot arabe qui a été plaqué sur la région signifiant pays du coucher de soleil, par rapport à une orientation arabe et du Moyen-Orient. Hélène Agon, c'est une anthropologue, elle est présidente de l'Institut Tezla, pour la diversité culturelle. Les Mazirin doivent s'organiser, que ce soit dans leur pays, إريفيا إشلحيا الجزائر إقبايليا كوماسين ذانا مشوار غزيف غفو منو أما في قبايلي ثما في مازيغ ثما في سرفان بومذان ساكين إلا قد سعون إلا قد كابيلو تسوغالا سي ان انجو بوليتيك وقت سي بروبوزي واكين توغال سي اون موناي دو شونس elle doit prendre son destin. اما داخل الجزائر اون نوفال روفونداسيون اما ذي فارا الجزائر ذاين يخدمن اللي بين منوالا اللي بين رفضنا في الشكيض رفضنا السلاح يا اون guerre aujourd'hui en Libye, pas uniquement pour la démocratie en Libye, mais pour l'identité et culture amazigh. Amazigh libyen, on se tarif la Libye aujourd'hui. Et tout ça n'arrange pas la France, parce que ça remet en cause sa domination, son hégémonie sur les dictatures nord-africaines. C'est les Berbères, les Mazighines qui vont remettre de l'ordre dans cette France-Afrique, dans cette France-Algérie et dans cette France-Arabie. Voilà. Alors, une petite remarque, Émile Bouawad في البومبا تاعو كل الاسلاميست ولكن لا السقسيه ديال تصاوب فرنسا ذي السرتي تينس خلاص غير ديننا كتوثليت c'est-à-dire ذوغور انعاش ديال افريك دو نور باسكو سي لو سول حاشا تيمور لافريك دو نور يتسرن تيمور ثارافين باسكو الاسلام الوغ الاسلام اللي ان بو بارتو تيمور قيمه كويسه فرنسا دارت كيان بروبليم يوغور الاسلاميزم غير نستعرض اثريك يعني وقت تمثل النظام يسجيها النظام Non, parce que باش يلقى نغير تمزغ فنينا. دابا لا لكن سي بيتيت رومارك في البومبات. Comme la langue arabe est sacralisée, elle est liée à l'islam. Quelqu'un qui dit islam dit arabe, qui dit arabe dit islam. Alors, la réalité est tout autre, bien évidemment. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, tout ça. Donc, Français, il reçoit toujours des coups par les poseurs de bombes, patati, patata. Alors, c'est pour, en quelque sorte, récompenser les islamistes et la lâcher sur la langue. Elle veut enseigner la langue. Vraiment. Quelque part, c'est une récompense. J'ai tranquille, on sort parce que il est lié à l'islam. Quand il te revendique la charia, il te revendique aussi la langue arabe. C'est beaucoup plus ça qui l'emporte que, disons, les islamistes, les Iraniens, les machins. Mais plutôt, l'islamisme est connecté avec l'arabisme, pratiquement. Donc, qui dit ça, effectivement. Donc, et Macron et la République, malheureusement, elle l'a lâché, Non, un langue qui بنادم اللي قاعد يهضر كان الثلاثي كي مثل الحال سي كو بغينا تسلب ذا الثلاثيين اثنين ربي ماشي كان الى رياليتي الى قد تسوات فون كونسيديراسيون تمازيغ سي لا دوزيام لونغ بارلي ذا غينيا الى قد تسوغ امكانيس ذا غربازن ماشي اون ريكوبيراسيون بوليتيك مي سي اون رياليتي سوسيولوجيك هيستوريك الى قد تقدر ومذا ماشي دغناتيك تزكا نشكتاي اشو كي قاعد يتوخدم ما ثمقرض لو موفمون اسوسياتيف نساع ما ثمقرض لاني مثلا مشاعا ذاك زوران سدايلنا مي اشو غير دغناتيك دو غير تقصت نسكسو اشو غير دغناتيك لو رابور دو فورس يوكل ثلاثنا تسعو امكاريس وننادو مازال تدريني باللي كوذ يعاونن تيكوال ذي مازيغن نبود نجاة نبود وياض السواد نتمازيغ إلا قرا نتسو باللي إلا وين يتواخذ منها لاني مغناسن لانت ذوك اليوين يقدشن لا اوروزمون لا انت في ذوك اليوين يقلان اما ذاكي ذي فما الباري اما وكسارينا الجهه المارساي في ذوك اليوين الصغارين تسمسلاين تمازيغ الصغارين تقبايليت تسمسلاين صحفاظ تشضح la danse kabyle, la musique, par exemple l'ACB qui est ici à Paris, il a l'ACB, il a il y a une maison berbère et dire à Drancy, c'est quand même pas mal. Nous avons à l'époque, 2014-2015, nous avons essayé de faire la maison kabyle à Paris. On a été en contact avec Anne Hidalgo. Nous avons
قبايلي ذي ثمورث الباري خاطر إلا قاش وشال إلا قاش شال c'est-à-dire le territoire la terre et sordien yak le soutien yak surtout l'accréditation politique et bien ça traînait maintenant ce qu'il faut faire maintenant notre communauté peut-être au-delà du mouvement associatif nous devons donner un but, un objectif clair, net et précis. Parce qu'il y a des militants تقبايلي ثقان تمازيغ دي فرنسا استخدام تقبايلي ثنيا باش كان هذا السكين ذي تسالثيث لفرنسا نكوني ماشي تسالثيث لفرنسا إذا يعني تسالثيث لفرنسا ساني ثي سالثيين يوروميين تخدمن أكني تضرا داير ديال الجزائر لاني قاعد يستخدم تمازيغ تقبايلي باش هذا السكين ذي تسالثيث من الجزائر ماشي هكا كي كان خاطر ما الا تستخدم تسالثيث تستخدم مسلايثينيش باش تخدم تسالثيث إيكاذني غيك يبوين باش كنا تستخدم تمسلايثيك ذنيثني لا كيستخدم من غير تسالثيث نسن. C'est-à-dire quand on utilise une identité pour des fins politiques, c'est le politique qui va l'utiliser à des fins purement politiques. Nous devons clarifier nos objectifs. Clairement, la communauté kabyle doit s'organiser davantage. La communauté, et même le contact entre les communautés. Aujourd'hui, ils doivent se réunir autour d'une table. Majid est au courant. Nous avons fait beaucoup de démarches auprès des communautés rifaines, auprès des communautés mozabites, nous les avons toujours soutenus. Aujourd'hui, nous devons définir des objectifs à moyen et à long terme. Et qui n'est qu'un sens politique d'abord que Thamazir soit reconnu dans l'institution éducative française. Il y a pour choisir les langues. Il y a une dizaine de langues à choisir entre les langues étrangères, entre l'allemand, l'espagnol, le turc, l'arabe et le chinois. Bien qu'il y ait ce style, j'étais obligé de voir avec la directrice de l'établissement et son enseignante. Ce problème dépasse largement le cadre de l'école. Il faut s'adresser à l'académie. L'académie, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Une demande. Il n'y a pas de demande pour cette langue. Voilà. Donc, dorénavant, il faut mobiliser les parents d'élèves à ce qu'ils demandent l'enseignement de cette langue. Il n'y a pas une demande, on cache la demande. On la cache, effectivement, ça arrange qu'il n'y a pas de demande. Par rapport à cette histoire qu'il y a en Mirasmi Boda. L'académie قارن باللي كي لقات لي une demande باش كريت قارن il y a la demande. ثلاث بسات النظام اسمحي لي ce que j'ai vécu par rapport à cette histoire au Kdemia. L'histoire de l'enseignement de la langue. Au lycée, justement, quand ça dit le bac, c'est l'histoire de truc. Et tu mets berbère. Il y aura la directrice dit il n'y a pas de demande. Bon. l'option du bac. L'option du bac. Il y aura tu vas aller la voir et dire non, qui je choisis ça. Tu insistes, ou là je dis non. C'est une question de demande de guerre. Elle ne voulait pas lâcher. Il y aura parce qu'il me semble qu'elle d'origine la directrice du lycée. Et il y aura elle a tout fait. Le professeur. On va l'enseigner تمازيغ وحدث هذا ساعه ديال الباك هذه ساعه ديال الباك كومبونسيون mais non d'ailleurs il a perdu il a perdu d'abord اجوك انا لا انتريك اسقسي فاهم خاطر كوميم يا انت بكري لقيت تدرس على الطابله سي كو ثوره امازيغا ذاك دي فرنسا فرنسا باش انتهى الدار تقراسن كل سي دي étrangers سي دي immigrés tout simplement alors que راونا ولا قرا سو طابو لولند ذا عاش ذا غران ذا هذا خمن ذا لو زوج خمن كذا كنيا اون رياليتي سي دي فرونسي مي سيتادير يمكن زبالك سي الكومبلكس كو ليميغراسيون وساعه الكومبلكس ناس اللي بليك ماشي ليميغراسيون peut-être هذا كذا ذا غريب مي غيلول دي عاش ذا يبو سو روفوندي كذا رومي امن تسنغ مايل بوركوا سيت ايتيكيت لا توجور بلي كتشي ميس لي ميغري تو ني با ان فرونسي كوم لي زوت ا بارتير دو لا يتلد اوغور ذا مقران اسكو لو رابور دو فورس هذه اللي بليك نسعى الحقا نفوتي ساعه فوتي هذا خطره وين ذي هوال هكذا غدا قد السوثره بليك لا كولتور دي مي بارونا ما كولتور كينيا يبتدي داكي دي فرنسا دي مومون التصيد نغي داين لا الا قد على فيك ثمور تاكينو باسكو سي ابارتير دو لا ديجا لا كونسيكونس ثمور تاكينو راونا ما تمسينا كثمور تاكينو داكي دي فرنسا الا قيت فيك الحقينو
كمان يفو خاطر تكون اماكن نكون ذو خوف دينا بليك كذا رومي وناس الكومبلكس نكون سلق فاير. C'est vrai, on évite de poser le problème dans la logique communautaire. De toute façon, la République, elle n'aime pas ça. Tu vois, des islamistes, c'est dans la logique communautaire, etc. Mais notre revendication, ce n'était pas celle-là. On ne leur demande pas de reconnaître notre communauté, on leur demande d'enseigner notre langue et donner les moyens à notre culture. Tu vois, on ne va pas faire de la politique contre la France et prendre le pouvoir, destituer le pouvoir. Non, 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 non. On est que mais ils ont le droit, ils ont le droit de s'intéresser à la culture de leurs parents, qui est en même temps leur culture, en partie. Donc, voilà ce qu'on demande. Moi, j'ai rencontré l'association des Turcs. Les Turcs, en tant que Turcs, en tant que des Français, c'est ça, c'est ça. Nous connaissons Si, il y a des associations, la CB, elle est sur, pas la CB, la CBF, elle est sur la logique du franco-berbère. Sur cette manière, cette stratégie de lutte, comment on va. Par les moyens officiels, on ne peut pas, on n'a pas les outils, on n'a pas les armes pour l'étudier d'une manière officielle. Il y a en France. En France, qu'est-ce qui détermine vraiment le rapport de force? C'est bien la rue. C'est bien la rue. Les grèves, les manifestations sont reconnues dans la Constitution française. Donc, tant qu'on est rassemblés, tu vois, dans les rues, en masse, on revendique ce qu'on veut, eh ben, faire la sorte, c'est de là. مازال ادنو غالا نكمل الاول باش كان لا وقت يتسجل تصدق ولي غصف ثلث الذين ادنو غالا نكمل دوك حريش انقالوا